Manang Biyana! Hello gagayam na imbag nga orasyo, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsak Ilyang, sana pud no anaganti intay drama ita. Ngamsak may na hello mampay ka ni Evangeline Garbin, dita Abu Dhabi. Ni Flor de Lisa Gagasa kan amin nakabagyan na dita naggasikan kan ni Mila Luga dita Singapore. Kastimanti ko na ni Kabsat Ilyang. Di raman ang biyanang. Agpada kaming agpenpensyon iti asawak. Aminaduak. Adalas lastog wenno palpalang guadming agasawa. Adornong mi iti bangko kat adda nagsaritaan ming agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ilyang bakay, mano ka di amin ay tayo ornong taije bangko? Tay na, Rosito, di na magmuman iti kalmanan, itadamagam manay. Ha? Dagulit ka mo alakayan. Madanagan ngamin bakay. Ang mga numabangkrab di bangkaw, sapay dakkel tinaidulin ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mula mo makapadana ka talaga. Iyak maituturugan at panunutan na ita. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanya nga raw ti pamayan tangay iti urnong ta, kwarta. Napay no usarintan ba kay? Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Anan mo tangay iti dakil abalay? Kaada nga rudin balay ta. Kaya kung nga rin ti dakil abalay ba kay? Basik tindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na ti tuy balay ta. Kadamot tin pabalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakkilaw na. Tapno data ti kadakkilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwarta ta, tadakkil ti urnong ta. Sa bagay, adamo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigrigatan ta day dya kwarta ta. Mano atawan nga inururnong ta day dya. Iti saan ta pa'y nagritiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa, tay intid da kwarta ta, edi nagretiro ta, lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maimos na yan. Awan problema, taagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di alang garot, planwan ta, ti panagpatakder ta iti balay ta, tapno malpa sa dagos. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may apa-renovate? Kastoy na na ito yan. Mga patakder kami iti sa bali, abalay, di ta abay na. Anya? Ananuan yung iti ato abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan, dagiti aso kan pusa, to'y daan na balay. Jay kami to, kabarbarang, abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbis nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingka shopping. Gumatang kayo itagkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo tibalay yun. Kaya mingarum mo tidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay tidakil abalay. Katdudwa kay mga agnaad. Ay basta. Noon yati kayat may. Isuti aramidon may. Katawan makalapod kada ka may. Kwartami mo, ti aramatod may. Iso nga awan, ti sino ba na makibiyang iti pangadjeng may? Ha? Uwing karon, nagbannog ang may ti aramatin mi akwarta. Saan mi adinawat na iday? Nakasukat ka, Rosito. Intan aldawan. Nakalukata, hindi bangkaw. Intan arulan. Agurika. Apay adag basit tabag mo ngay. Umanay nga ron dita, ti iruwata akwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya,
Agar aramid ka ba bakitan? Di pa higit makitkitan ti kargahan na kwarta. Intong kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayati ti ikubag. Takas lang agagangay la ti kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po uta ka sinipdot da nga ikubag. So masapal ngagbalintamot wais lakay. Malala, mabantan. No basta, nagpagatang na ng kantatang iti materyales, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan nita. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinagamdan karon. Bye-bye tayon. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Wan ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontrahan dagiti dadakkel mo bakit? Iso bye-bye tayon. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw kabagays. Ay ka balay kabagay. Anya kumangay. Aking balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ika balay may akan nila kay. Nauma kami ni ti balay may. Kaya may ti sa bali a balay. Anya? Kaya't may mutapadasan tiyag balay ti dakkel. Habang sibibiyag kami pa'y kanila kay. Ay na, nagpintas lang arod ti balay yawn kabagays. Basit nga raw. Kaya may tayo dakkel a balay kabagays. Ay, ited mo nga rod kanya akong tidaan na balayaw kabagays. Tabasit di balay ko. Kan nasisimlaan ti diding na. Ay, sana kabagay. Tawan pagyanan dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan dagyan itidaan na balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danowan pag naudanda. May mayap mo lang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay, talaga kasta kabagays. Adamod, babalay dagiti kakaanak kamaon. Iswa dagiti la dingwan may, ti pag naudun may itidaan na balay may. Aya? May kantumang kiidiyag dalaws no masagom tap kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwan may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. May kawan lata kabagays. Day talagayam. Mano nga istures ti impagamit ti karpintero. Rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati. Kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 istures la siguron. May bayad no 3 istures. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silid ta ti may kalaw. Sa bagay, mabalain. Agam, ay, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw ki umanay di kwartata. Anusan ta pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabiting ti kwartata. Lalala, kawana. Si Kamala ti narawat iti karnikal. Ano siya, kuray itlaw ngay naldaw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. Saan itan? Tada ti paggastusan ta? Nalang nga raw. Aginut ta, tapno makabalay ta, iti dakkan. Lakay, nakagawa ka. Na, mabisina ko na.
Itay pa'y lang urayat di panangayab mo kanya abangan. Alas 10 ni tagsaba. Ngam, di tapay lang nabiga. Talaga ngayon gagarat tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat, kan, panggal daw day tuya na pananganta. Hindi mo nagtiptipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pananganta, iti bay sagal daw. Mamidwa pa'y laang. Tapno malpas, ti ipapaaramid ta abalay ta. Anusan tan? Uray tay, taladay taw ilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nanay Ilyang, alaing daktumot nga ro da babaunon niya, intun malpas ti balayaw. Ay, kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho mitaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alaing dakto katulong yawan niya. Ikaw, wala ta, kikay. Rayam nga raw na malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga akasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakilaw na yan. Nakita mo, jay patpatakdir da ng kintatang abalay da ba kayo? Wan, nagdakkel. 3 stories sa amoy ka nun day jay. No panganan da nga tayo itidakkel abalay Kawamat ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata saan nakatimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit yun lakay da. May mayatin di kasi jay. Ngam ti ibisyo da ti kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka kabagbag na bakit. Ikaw, oray siya ka. Kanday. Nangrunakit, nagdagsinti mo ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa yung gamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornong ta kide pangnayaw ni ti maigatang ni ti materialis na kay. Ay, siya pa daw. Ano pa iti paggastusan ni ti may patpatag. Tarabalay ta. Agina nata, may bakal. Nabandugat. Nagtugaw ta pa ilang araw ti tawiting sig. Nagrigat gaya mo yung tagipatak dali na kilabalay. No kaano abim makay kinlimba kay ta. Isumay ti panagtipid tayo ti kastaunay. Eh ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray ako'y tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin amagata nga materyales. Kagudwa pa'y ladyan alpas. Kurang sabay ti urnong tan. Anya? Kunakman no kunam nga umanay. Kasta maggamay kimbaga ti karipintero. Hindi na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay kay kasanungarudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kaskasanaw. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalayin? Masapo lang malpas na ijay. Kababain no may sardag. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tinakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalaan ta kumangarod nga iti kwarta. Umutang ta kadagitan nak ta. Saan? Dada na dilawan daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglun ka. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Uwan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakay. May pasubo na tao nga umutang. Sa payagdabanin intag te karpintiro alistaan ti magatang. Ay kagatagan ta alakay. Adamot tayo na utang ko wa kwarta.
Kat, kumusta ang tibalay yun, nanang? Nalpasan? Wan, dandanain. Nagdakkel di balayo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel di nagastos yo ijay. Una, nangam di balay, takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaarami iti balay, nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mangarudakad sa aran. Tirigat yun nga, amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Importante, malpas. Wa magkaydi ah. Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ili ah. Kape magmag na kayo ngay. Aglugan kayo ah. Saran, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti di dalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok ngagtip-tipid dagi jay. Amok ti style da nanang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Iso ngagtip-tipid da. Kita nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan ngagtip-tipid dala kay. Nagdakil mga minjay patpatakdir da balay da. Nagastos da jay ah. Ay, wen nga rod ah. Dahil tupay basit abalay ta ka nagastos. Ado tinagastos ta dito idi. Dahil tulaka nakadakdak ka labalayan. Nakitak di balay da. Don danimot malpasen. Ado pa di magatang ita. Awan pa'y tiles kun bubida na. Ururaya nga ron na bumulod dahil ti kwarta nga mawamag. Ado siguro ati kwartada ba kayo? Ilyang bakit? At damaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan, tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Sakayat nga baga ti taawa na bitin ti kwarta ra. Ipatuloy talat kay. Kit pangalaan ta nga rod nga iti kwarta. Awanain, naibusin ti ornong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw ti paglunan dita. Sa nabalay ta damot tayo pensyon ta pagbayad ta. When may kidi ah. Nalang araw, aglun ka manin. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taro sitaw. Hey, when ganun bakit? Datan ti kadakilan ti balay na dito lugar tayo. 3 stories ko lang ba? Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disinyo na. So nalahan ta, tiwangwang may tiunay. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro daan na ti gamit ta iti sigod abalay ta. Alangan na pagkatin ta pa'y lalagi dyan. Ay saan? Saan? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ay ka, utangin tamadin damamaw ngagpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga kabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa'y kabagis. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga agasawa ti nagtrabaho jay balay. Ay, kunak no alaan na ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudan. Pasensya kan kabagis. Ngam saan mi pa'y kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adak! Dito third floor! Dito silitra! Abay aya! Ayan mo ayamay! And then, dito yung first floor! Umay ka ba daday parami ko ka? May nay na! Sikati yan na kasapulan na! Di sikati umay dito yung third floor! Pero saan? Daisan! Masado takla nga bumaba!
Unay ay, makabandog mo ti umuli, dito third floor ba kay, nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw na masaduta ka bumaba. Ta makabanog ti umulay. Dali gagayam ti dakila balay ba kay, makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwartuta di first floor. Tiga, alam ti may sa kudsunid jay. Kun tayo pungan, kun ulos mo. Ta maturog kay jay no kaya mo. Hey, bandak mo ita. Mabuti kang numay-may siya. Dili. Nagbusbusin na amo tao. Ha? Tay sa mo, agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ay, awan ba'y pagbayad ta. Ay, una yung tikas taon. No, agpensyon ta. Diretsyo mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwartata. Sana balay. Sana pintasin ko'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mabaspasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka mahal. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Pagkatan ka. Tangay ka di sa hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain ka dagiti karuba. Rosito, apay gaya kasta kamutan. Di ka magagsaon. Unayan ti kasta nagbambanagam, Rosito. Agsaw ka. Agkuti ka! Ay, lumaban ka lakay! Tanay, adaw ti utang ta! Masapol nga tinulong ta! Amang bayad ka na giday! Iso nga paimbag ka! Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Way nanakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapo iti pan nakatake na. Uwan nga rod, ananang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan ang mangipan manen kan kwa na iji ospital, no bilang laang. Ay, uy nga raw na nakaw. Nangatunay dito third floor nga yan ti silid may. Ni, asino dagi di agbusbusi na iji baba, nanang? Ha? Ay, andama na dagiti umayag singera na kao. Ha? Agsingiriti? Iti utang may akan di tatang yaw. Nabitin nga may ti kwarta mi iday. Isugay motang kamay iti nayon ti kwarta may. Ay, nagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kao. Problema akno ka sa nawa makabayad na kita. Nagrodakit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Nasya dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasi na, ininot matlaan na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Katita, inutil lat tatasawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, bigusak kan aminan. Pasaray saan mi matlama usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay. Nang runa ita ta inutilan ti asawak. Alakastan, to'y gayam mo no kabsat mo, Ilyang. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni kabsat Ilyang. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose parity script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagina kada kayo amin.
Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Susima, sana pud no anagan tintay drama itangam. Sakpay na, hello man pa kini Wilfredo Dinong, Imelda Salarson, Alcatlin Umayas kani Catherine Buhian. Kasi man ti ko na ni Kabsat Susima. Dear manang biyanang, ididamo, jak kayat tinobya ti anak ko, tanakurapay ngamin. Dati kayat ko nga sawaan na kumakatay baknang. Nagbali na kakunsintidor iti anak ko, gapo iti silang tipirak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Papadaman ng George, nagdakkel man tabag maun. Agpasyara ki lugar da jay na nobyak nanang. Da, kanayon kala mapan ijay, aggas-gastos kalaeng. Agasam, tunggal mapan ka ijay, gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napay no, iba gamitin obyam, ta isumot ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap no isumot ti mangisang put iti pasalubong. Mabain pa lang nga umay dito balay. Da, hanya kumabot ti pagbainan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka, tapno makitak mo ti lugar da. Ha? Kayat siya ayan nanang? Ay kayat ko ano ikuyog nak. Alang ron nanang. Agrubat kayon, tay surot kayo iji lugar tinobyak. Pasensyaan yun to'y balay minana. Kalkalapaw laeng, ta marigrigat kami mo't ngamin. Padayo magayam ti mapagna. No amok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar ya o jak simura ut ken ni George. Mayat ket diya, tapno ada eksersasyon nanang. Pasensya kayo, nana. Nabannog kayon. Ay, wen nga raw. Awan pa'y gayam, kaaruba yu ditoy. Adadwa akaruba mi, nana. Dagi jay ba, no? Oh, jay maysa, ada ijay abanda. Ket timot maysa, ijay abanda. Ha? Dagita ti kaaruba yaw. Nagadayumay. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, karuba mo. Anya? Nagawitan sa George. Umyan kayo, nana. Ta awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle awanan. Anya? Lukasan daw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay magayam ti pamilya ti nobyam. Hay, pagturugan tangay dito'y anak kaw. Ginalusan ta tay basit asilid a pagturturugak na umayag dito'y. Isukano ti pagturugan niyaw. Nagpudot pa'y awan electric fandaya. Awan nanang. Ayan na ayah ti ibagbagam masilid. Dasya ka no? Ti basit asilid ijay. Silid aya mo day ta anak ko. Ulis matididing na. Tangiwat yun nanang. Ang mga numbang nagda kayo, kababain. Ay. Nala, agina na kayo. Ta madamdama lang, agida sardan. Mangantay ton. Kabaguys, kumusta nga iti panagpasyar mo di balay ti agbali na manugang mau? Ha? Law-lawan ko anapan ijay. Ha? Taapay nga kabagis susima. Nagadayaw ti mapagna. Ken nagpasit ya balay da. Nagpudot pa'y awan electric fanda kabaguys. Anya? Ay katanya nga raw. Talaga akasta kabaguys. Paano masiguro idaanak kurapay Ay na, no kasano ti kinakurapay tayo. Nakarkaro da pa'y kabaguys. Ha? Jak maulit ti mapan ijay. Kasanaw no ang kasardan tao, kapilitan na mapan ka ijay kabagay. Dahaw! Awan day ta kasar-kasar kabagay. Adayaw ang mapasamak day ta. Narang, ikasar ko ni Jane. Kaya't min ti maadaan iti anak. Kahit mabalin nyo may ti maadaan iti anak nga uray saan kayo nga agkasar, George. May mayat matlang nga ano agkasara kami nanang. Ay da, sanayin. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws. Ay amon ta kasar.
Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami ngagsina ka ni Jane nanang? Agin inayat kami ngamin iti kasta unay. Kasta pay lati sa itaa, tadamdamo yu pay laang. Nga magpinustata, into nagbaybayag, kanayon taon ti panagapayaw. Sanin akas iti sigod, ti kinasweet yaw. Kita man jay kapsa maw, iti damaw, nakalala iluda iti tunggal maysa. Nga medya agbaybayag, kanayon na ti panagapada. Sabali kami ka ni Jane nanang. Yay basta, di kay pay lagkasan. Ang pinaliiw kayo pa'y naimbag iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasarta tapno makapagsimpatan. Talaga adin nakayat ti inam, George. Mababain akong dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siya ti makamoy ti amin. George, Saan ka kumaapa-apektar ka ni nanang ko? Kas Jane na ti damo. Ngampat siya nga inton agbaybayag. Maawat na kan tumot laeng kas manugang na. Uncle, nakayuntaw ti may nga alaan mi aninong mi inton agkasar kami iti nobyak. Ay, ketuwin Ay, saan sama kaya ti inam gagkasar kayo iti nobyam kaanakan? Ilimod mi ti panagkasar mi, Uncle. Aniya? Ay, tanda kayo na ita, abaraw. No, talaga nga, inayat kayo iti nobyam. Dala, ilaban yaw ti ayan-ayat yaw. Di kay papektar iti inam. Unang kul, isungag sagana kayo. Tayo iti mabiit, ikasar kon ni Jane. Nantasan ti kasarta, Jane. Kat nakarag-ragsaka ki unay. oray siya, George. Katagyaman na, tauray din nakayat ti ina, maparaken ka. Inlaban mo lat ti ayan-ayat ta. Agyaman akmat kan ka, tauray kastya ni nanang ko. Kat saan ka anaupay kanyak? Anya ko mati pa kaupayak nga eh. Kat love na love ka nga ron. O kat kasano? Agnagtangarudan iti balay me. Ni nanang ti pampanunod. Amang ano di na kayat ti kaadak ijay balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Agsi nagtumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ngay kasar ni George. Ay na, limon panunutan ti kasta ka bagays. Ngayon, nalpasan ti kasar na iti dua. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya! Anya mo day tangay pagpagamag ka bagays. Anya kasar? Kasano ko ma ang makapagkasar na. Kaidya mo pinalubusan ni George ang mangikasar itinubya na. Nag-secret marriage na ka bagays. Katsakti may sa ninong na. Anya! Paitikod na nasaya at tinarabid mo, George! Di pa nangilimod mo iti kasaryo ko ni Jane? Pasensya kayo, nojak na yuman ti amin, nanang. Amok nga. Amo magaya, majak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lahat na tinubyab, ha? Ay, ayatak ni Jane, nanang. Ha? Di na kasarsarita iti makatawan! Nanang, mabit lang. Nanang, mangantayon. Tanakadasara kon. Di na kasarsarita! Ha? Panawan na dito. Mga anak tao inton mabisina. Sige nga ron, nanang. George, kagura na ta ni nanang. Nakamisuot. Kanayon nagdabo. Gagangay la siguro ti kasdya-adjar na. Tanabiglang amin. Iparupan na launay ti di na panangayat kanya. Kas manugang na, George. Iswa, nasa isayat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasimat ti inak ano panawan tadi ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George. Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsik ang maawat na kan tumot lang nga manugang na. George, kaya't mo ti agbalin a personal driver. Ha? Ada ayan na. Asinaw ti agkasapulan iti driver?
Tay customer ka serbisak idi iti manicure ijay ile ni Ma'am Vina. Oh, mano kanunga iti sweldo? Dakdakela ti sweldo iti ayan nangam ti panag-construction mau. Iso na laeng ta single mate ti sapsapulan na a driver. Ay, sa anak nga ro da mabalin ananang. Sa anak mo na baro? Sayang ti sweldo. Medyo dakkel ken nasiput dayjay. Saan ana imaw? Kasta yan anang. Ang sa anak mo na single. Yilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin ken kuana. Ket kunana amapan kakanaw ijay balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siyak ti makaamaw. Basta ipakam, single ka, wine. Mamati adagos dayjay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane. May mayat ti kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat ti ag construction. Ay, kat si ka Ay, huwin nga rod, nadagsin at trabaho ti maki-construction. Main-initan ka pa'y. Kabaalak mo't kitli, ngam nalakaak ang mabanog. Nang rona no naputot nga agkiwar ti simento. Mala, agan-anos ka, George. Di ka madanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggada. Saanen? Agtagibalay kalatan, tasyak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananang. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kadya aplikante nga driver? When, ma'am? Wan, Ma'am Vina. Iso ni George nga anak ka. Baro ka pa lang. When, ma'am? Awan ti nobyam. Awan Apolos, ma'am. Single tuy anak ka. Ay, sige nga Rod. You are hired, George. No, bakit dinawat ka dagaw sa anak ko? No, kung nagtumo ngamin ka. Ti pagsidda awak. Apaya masapala single ti alaan na driver na. Kadi na siguro kayat ati adda sawsawir na. May mayat ngamin ti baraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mat ni Ma'am Vina, nanang. Wine, bakit balasang? Ay, awan siguro akarum Ta saan panaguyaw ang awan mo piman itsura na. Ha? Ngam, nag-practical ti may sa alalaki. Akit arbon na ni Ma'am Vina. Ta, baknag. Nanang. Kahit kasanaw, magrugi kan ngagtrabaho inton bigat anak ko. Iso masapa ka nga ginana. Tapno masapa ka makariing inton bigat. Nayonak ti swildom, George. Dato'y tinayon na. Ha? Kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo nayunan. Ay, basta nayonak. Magus-gustwak nga mente servisyo. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro. Apay nga hang ka nga mga sawa. Ha? Ay, kwa? Mababayan ka nga ag-araman niya. Kwa? No kayat mo ti gumain awati biyag na siyak ti aramam. Iso nga single ti pirbiro kak nga driver. Takayat ko nga mente. Madan iti boyfriend. Ha? Nayunak pa ti swildom. Datoy. Sa balimanan nga nayon datoy. Kwa? Kaslakan niya nga minti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. Kwa? Aywan, ada itit ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Dua nga bag dayjay. Nginginaan pay. Ay na, nagpinta si na bag da ito'y anak ko. Dua may. Kukwak da ito'y dua. Zagay sa kayo ko ni Jane, nanang. Ha? Ikampay laang ni Jane. Kutsyak sama tinangtudan ni Vina iti daytaw. Tangiwat yun, nanang. Amangan nung mangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di tap no masakitan, kat pumanawain. Saan, nanang? Amoy mo nga ay-ayatok ti asawa. Angam, kasanun ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, Apay, no kastaman bilang, saan tak alabdan nga agbabae, nanang? Apay kumaalabdan ka ngay.
Okay lang. Basta mapera. Anya? Ulit naman niya yung bagham, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isuan natin nagtiriknak kan ka, Vina. Ay, nagpaiso. Oh, thank you. Nauray ko matlangan data nga ibalikas mo. Vina, bilang laeng. Adda ka di pan nakaitarikin ka? Kat siyempre nabayagan nga orayak nga araman na. Ha? Ay, no kasta, data nga rudan, Vina. Kat uwan no kayat mo agkasartan nga dagos. Ay kwa, ay saan pa agkasartan taw, kalpasan tidwawon no talo atawin. Kamagis susima. Ada nangig ko na may papan kan ni George kan tibos na. Anya ada magkabagay. Udno ay chicks kanon ni George jay bus na. Chismoso kung chismoso mo dagita at tao. Anya ko mati bibiyang da iti anak ko. Kasaan mo nga isuda ti mang pakpakan kan kwa na. Dagitila ko mabiyag da ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo dagita at tao. Udnon sama at kabagay. Ta nakita ida iti naminsan ida ilay. Naglailo da mga niti may sa restaurant. Adan sabot nagpaiso relasyon da kabagay sa. Kay, nanya ko maitano pudno man. Anya, ay saos. At ipaamjay anak mo kabagay da ada asawa na. Kasanood dumamuan ni Jane ti amin. Kano maamuan na ka makamaw no gumura. Pumanaw kasta ti kayat na. Ay pangasim kabagay. Di mo konsensyen ti aramid ti anak mo. Anawa tamaday ti kasjay. Ay, iso ti agdesisyon iti dayta kabagay. Awan bibiyang ko ti dayta. At dan nakam jay kaanakam, iso abay-bayam. Anya? Mabalinti umutang, binabalasang ko. Ay, kat uwan na. Mano ti utangan niyo aya? 5,000 kuma no adda. O sige nana, mabit lang nga ron taalak diya kwarta. Nagapwang manayin si Kachay. Imbis nga dalos ka dito'y balay, pumanasyar ka may. Sano sumangpit ka, ima-ima ka may, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ang pagmumu dito'y balay. Kwa, napanak namin nagsapul iti pagsayaatan, nanang. Pagsayaatan nga? Awan mo insang po mo ang pagsayaatan. Naimbag pa'y tidadto mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da. Di da ipanamnama amin iti asawa da alalakay ti magastos iti balay. Barang makasapulakton iti panggadak, nanang. Ha? Kanod to pa'y ngay. Awan latam mukaw, Jane! Itulod ka nag-awi, George. Ha? Ay saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, kwa, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabandog ka. Kayat ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababayin ngamin, Vina. Basit, ti palay may. Anya ko manubasit. Ayos lang dia ka. Kayat ko lang matag pasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulap taal daw apa nang ipasyar ko ken ka ije balay may. Nay, ada ka mo gaya mo nanakaw. Awan intindi Vina kanya. Awan mat nanang. Ay, kunak no adaman intid na abagkaon. Dadan, ada tao. Sino ngay nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, Nana! Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga namnaman tayo umay ko. Ay, Sinurot ko itinalimad ni George. Ito'y matgayang ti balayo. Ni, adamot gan sa kaili yun, nana. Pastor kanyo,
Ay, sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumwar ka pailaeng. Ay, kwa, kagayam gumatang iti merienda ba? Wala nanang. Anya merienda? Kwa, pizza, wano burger, o wano sopaw. Ha? Awan mo ti Jay store ti kasta nanang. Ay, ka mapan kay Jay Ili, Sige nga rod nanang. Tagpakuyog ka ni George. George lakay! Mapantapay lang ang Jay Ili. Inta gumatang iti merienda. Nay, katagiwat na ito'y abapain. Mas natutakot na rumor bakit? Vina? Ay, mabit man lang. Pasino dito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Haniya? Ulbod ka matgayam nga lalaki! Vina? Sorry. May sakamat nga bakit? Anay ko, habay nga agsipat ka nga'y, Vina. Ulbod kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay, sino day Jay George? Apay, tinungpa na kayo kan ni nanang. Kwa, awan. Adan sa bagbagtit na. Diyaklaim pagaro pa may turid naggayang maliputan, George. Sorry, Jane, bakit? Nailaw anak. Hanggang sa nabali. Jack inayat da jay. Kan nagsina kami. Pakawanin na kanin Sorry, Jane, bakit? Promise, sana na maulit na jay. Nasisira pa lang kami ni ti kwartana, bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen nanang, nabayagan nga in pag nakti papeles ko para abroad. Katagyaman nak, ta-aprobadon ti amin. Ay, Jack amaw nag-apply kagayang balasang ka. Agabrod ka mo gayamain. Hello, Jane, balasang ka. Kumusta ka ditan ngay? Mayat mo't nanang. Naawat yung ka din ti pawit ko? Wan, Jane, kat ay na. Agyaman nak ta pinawitan nak iti kwartag. Wan, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, nanang. Ay, thank you, balasang ka. Ay, pasensya kan iti impakpakitak ken ka iti kalabas. Sorry, balasang ka. Awan day jay, nanang. Di yung panunutan day jay. Linipat kun. Ay na, agyaban anak ka. Nagsimpo ka mo gayam amanugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyaman no maapresyaryo ti maararamida kada kayo nanang. Aywan gayam. Rugyan mo tin ni George nga ipag nati papeles na. Taumay mo tin dito'y abroad. Tadwa kami namanggad dito'y nanang. Ha? Kasta aya? Ade panawan da kun dito'y. Ay, awan kadwa kun Sana bale, tadamot cellphone na kontak tayo nanang. Kanayon da kayo apawitan iti kwartayo nanang. Ay naapaw. Agyaman na ka talaga, balasang ka. Si Marono nga ro na nag-abroad anak ko, katduadan nga gasawa ang nagtrabaho ija abroad. Binulan mat apawitan dak iti kwarta. Naglabas pa iti tawan, nakaurnong nagitagasawa iti kwartada, kat nagipatakdardan iti bukod da balay. Kat idi nag-for-good-dan, nagnegosyo da, kat andamat ten upat nga anak da. Alakastan, pikabsat mo nagayem mo, susima. Alagagayam, ditan nagpatinggaan, di sa balimanan, napakasaritan ti may sagayam, dito'y drama tayong manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script, kan para ti drama, di gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada tayo amin.
Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasagitan ngayon tayo drama itakat, manipod kanikab sa Trina, sana pudno anagan ngam, makablawa mampay ni Belinda Ramos dita Toronto, Christine Gumarang, Gina T. Silvio dita Santa Ignacia Tarlac. Kastimanti ko nanikab sa Trina, di raman ang biyanang, at dabak ng agayim ko, may sa balo, kan adda anak na ija abroad. Adamat kabsat ko nagbalin na kayan ayat na. Ngam saan da nagbayag, ta nagsapul ti kabagis ko iti upubing. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga ya sinaanak mo Nabel. Awan mo mo ka basol ko ka. Ngam no adaman. Sorry. Pagkawanan na ka, Bel. Sorry, Garda. Saan natati na ikari para ditong kalamay sa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Dati libak, Garda. Naitati po no. Kung nagtupay ka. Payanaramin mo ti kastoy kanya ka, Bel. Pautangan nakman, kabagis rin na. Pangusaram iti kwarta kabagis. Pagbayad ka o kanigarda, nagsina kami ngaminain kat ang mga nusingiran na kiti nagasgastos na kanya. Anya, apaya nagsina kayo ngay, kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Zakon ay ayatan ni Garda. Andan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ububay. Na, agraraman ka mo't, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pa'y lamadan ni ti anak mo't. Siyam nagiti anak mo, kurangam pa'y layda. Andapay ka apo ko mo. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagis. Anak, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirinak ni Garda. Katawan pagbayad kaw. Ayawang kwarta. Anda pang usarak iti basit nga urnong kaw. Iso pasensyakan, kabagis. Lukas pangarigan ta singirinak daw. Si kaman ti makaamwa makisarita ken kwa na kabagis. Please, uray tagayim mo ba? Ay, ala, wanan kabagis. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Ket, pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nitoy. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga sa bulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo, Rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay kat, adakan ka agarda. Desisyon mo dayta. Ngampanag kunak. Awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang nakan ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanya, Rina? Iso ti umay ditoy. Mabain nga main garda. Ta siyempre ada basol nakan ka. Awanan pain nga binday jay akabsat mo, Rina. Nagado ngayon karkarina kanya. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapap mi. Agama. Dinadahil na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensakan kagarda. Pasensyaam kan pakawanam ko man jay kabsat ko. Saan kumata kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na kan ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo garda.
Inret-retong pa'y langamin idikanyak na dya akapsat mo rin Ha? Imbagbagam anasingpet, nagagat kan responsable nga asawa. Kastamo ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae pulos? Italahang garda. Kinwartaan naklaang da dya akapsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kan na. Kinasarita kun ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugam ti utang mo kang kwa iti binulan. Ay, no ar-arigain, saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam tinagastos na kang katapnawan rere. Sakti mababay ni ti kasto nga raramidam. Ngalangarod hulugak nga raw. Apay, di mo inay ayo aya ka bagay, kat gayim mo ba? Binulburatsing mo kumakamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababay na kun ijegayam ko. Nawapay ngamin ngayon suka mo Nakakita kalat ububing. Sininaham mo tanadagos ni Garda. Ay kat kasapulak mo't nga rod ka anak kabagay. Ay adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga anak maun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailang dagita. Diyak kamukang ka, Abel! Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyag balay na may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlaw una yan? Nagubing matinobya yung tata? Ubing pangam siya. Ay kahit anya ko ba? Talaga akastra Mga sawa kay manin kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga amalumbaan ka, primo. Love, makakatkatas Itimplaan na kitigatas ko. Ay wan mo na asawa ko. Mabit lang naman. Agi papudo takit idanaw. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primo. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng samot na iti beer house dayja babae. Naulawan dya, ma'am, iti kinapintas kan kinaubing tinobya na. Imbes na naragsak da kan ni Garda, kalaan mutan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay iti kinayat na idya, ma'am. Diyak mo, ante. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya? Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan bagana, kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang ante. Kakasya kakan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaati unak ka nun ni tatang, ta nakaasawa mo rin. E dinto asyak awan pailaan. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa kang aminan, Sino nga iti asawa katawan mo't nobyak? Kat magsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa akastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armam. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan oy. Tayo nak pa'y gumatang itinaimas asidaan tayaw. O sige, darasama. Diyak kaya ti agura iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Agbayad ka na. Uray pauna la abayad tane kasapulak ti kwarta. Ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagado ti tao nga agdengdengay. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tubay dito'y! Tapno maamuanda kinukwartaan na klaang gini! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka! At dan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa yan. Agkapi kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo.
naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapida dyan. Ay, paborito day tatugi. Alaman nga rod, primo. Kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anya tinararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingir na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kandangan ititugi. Anya? Nagustuhan na tiliningtak atugi. Di namat mapanawan eh. Naghirit iti namin daw. Ken oreti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. Ay, kastaya. Ay, mapit lang ante. Adda awag ko. Hello? Ah, Wawin. naglokon. Adalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apay, mga sawa kayo na tatang. Ikasarayang, tinobya yun. Wan ko mga raud. Kanyang kurang paymat ti kwartak. Agurnungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka kitawan met nobyam. Di yula mo Ado, tiagpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin tiagbalin nga asawak. Ay, di ka oray agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tata. Ha, praktikal tibyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet kan napintas wano ubi, no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di, awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay timanggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay lasing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. Di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laeng. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singirin dagiti in-inted kuken ka. O saran yukit di iti kabarbaro anobyam. Aguray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Saan, Nabel? Di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak, tasaan kan asingirin. Papanam, Primo. Dita balay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay, anya tararamidam dita? Kwa, aday patrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inal daw muta na mapanti ka anakak dita balay tigayim kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Intan ijay ilirina. Inta agpaparlor. Ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kagpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubing ta. Tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awamot ubing agar-aram kanya, Garda. Sika siguro, Kagangay na, Makaisumaksika. Ada pa'y gayam, taste ko kadagiti babaros. Mga sawa kong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isong asawa ko. Asinaw. Ni Garda.
Anya? Garda? Sino ang garda? Ni garda nga eksyo Anya? Nagloko kan? Saan ba na tila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso Anya? Apa yan ni garda ngay ti asawaam? Nakadudit babalasang isupay laang may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na jay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan roon. Akay, sublatim may. Sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga roon. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatay. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Bak nang ngamin. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaak. Kaya so ti type ko. Agin inayat kami ka ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga aya ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan? Warantig. Nagtulagan men, ti pa nagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awang bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kung ti babae, apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam tadi na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sawanan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagays. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na di agardan. Tinutupan na di anak kaw. Awan makididakis na at nagpadada mo anawaya. Unang respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabagays. Rumbang nga ta, respetuan na ka ni Garda, iti pa nang lokom kan kwa na. Ha? Nalipatam sa amad na si katinagbasol. Pinasakitam ni Garda. Iso nga itata na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsak manen, Iso abay-bayan tayong idan, kabagays. Enton bigatan ti kasarta, Primo. Wan nga rod, excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga uray baketak nga asawaam. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talaga mat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ayayatin. Wan mat kit di ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga roden. Kis na kon atay na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tiba gagagkan niya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga ron. Babayin. Primaw! Oy, Primaw! Agreeing ka! Apay ayan natang, parbangon pa lang. Ay nabubangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat anda iti ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kas niya baldado lat ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapan ni Jayan. Mga yabay ti mga sikasukin ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Idi saan itan? Inutil matan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka. Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda ka anakan. Apay ngay adimon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil.
Siya kat ipagbalinan na a caregiver nan. Manjak mo't aantay. Aniya! Nanarina, da kayo kanumad ti kayat ni nanang mi ang mga sikasukan kwa na. Ay ka, wana. Awan problema kanyak, balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Katawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kung ti mga sikaso iti inayaw, balasang ko. Ay na, agyaman ak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyo. Dakkel madgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina nagarda, ante. Wana, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kung ti mga sikaso kanina nagarda, ante. Ay, saanan? Di ka lagbain. Idiam mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tasi ka tinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Elijah, ma'am. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabain kayo kiday. Pinagsasawak nga ron ti kaanakak, gapoy ti panang talikudnan iti gayam ko. Nabainan, iso asaan na nakasungbat kanya. Intultuloy ko nga ron tinang hasikaso ka ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging ga idipin mo sayan. Alakastan, ti kabsat wano gayam mo, Rina. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama, ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dahito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Hello everyone! Naimbag nga oras si manen. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Berto sa napod no anagan tintay idrama. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Ma'am Imelda Velasquez, Ma'am Susan Ronquillo, Ma'am Jasmine Rivera ka ni Ma'am Cheryl Wakit. Naragsaka baro atawan tayo amin. Kastimanti ko na ni Kabsat Berto. Dear manang biyanang, istrikto ak nga ama. Ti kayat ko siyak tagpili tagbalin nga asawa dagiti dua nga anak ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Sino day trakadwa masimbang put alfay? Naubiyak tatang. Eso ni Julina. Julina, ni tatang ko. Naimbag nga oras yu, tata. Nay, kaano pa'y nga addanubiam alfay? Kan nakamamuam kinkwana. Pastiganda kami pa'y atatang. Ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ay, malalala. Sumrek kayo. Anya, nukasta, makalawas yulaang nga agayan ayat. Wan tatang. Nakaamwang kinkwana ngay. Waitress iti may sa restaurant tatang. Waitress? Ay saos, saan ay nukas mo ilang? Awang pa nagtalik ko ka nagita trabaho. Tapay mo tatang. Dakila restaurant niya pagtrabawan ni Julina. Ay na, uray man kadakila na restaurant. Adok ti customer na. Sigurado nga ado ti lalaki ang makasirsir patin kwa na. Kadnukit kita at tilangana. Madlaw asaanin anasin aw. Madlaw launa iti pannagnana. Adulakit din alalaki tinakirilasyonan na. Ang mga kidi pa no saanin nga balasang tinubiam. Saan mo't atatang? Unay kayong aya. Advance la unay ngamin ti panagpampanuno yung balasang ni Julina. Nalakalaag ti mga ibaga abalasang ti may sa tao. Nang rona, kitnabiit kayo pa'y gayam anagayan ayat. Amum ayat ti family background nan. Uwan tatang, takanayon ng istoryaan day ta. Nalaka ti agin sisinaw ko na nga raw. Ay sos, alfay agridam ka ba raw? Di ka agayat adagaws. Paliiwan pa yan aimbag ti background na. Ada mo gaya man nobyan ni Alpi nga po ko. Naimbag man ta nakasirpat mo lang nga ti girlfriend na.
Anyamot na dyan, nobya na ngay. Madlaw nga doon tinagbalin, anobyo na. Pagkunamang ngay, Bertaw. Ay na, madlaw ko, ti pa nag-isam, kin panagnana. Kin itikurti ti pamagina, madlaw. Aniya? Isadyak kaya daya babaya pare ta po kayo. Ibagak ta sinaan lang daya babae. Sumapul iti sa balik. Daytay na sinaw, kin awan pa kasarsaritaan na. Apay nga, kasta ti bagbagam. Apay si katagpili tagbalin ang nobya dyan akmaw. Kat saan mo ta si kati makinobya? Pagribba ka naganak ti bang pilay. No asino ti asawaan ti apo ko yaw. Tanarigat ti mailawan. Wan nga madreti na pili launay. Kan di mo kan nga naragos di tao. Di mo pa maamamaw. Ay na, amok ti ugali wano galat ti may sa tao nanang. Babaan iti tsura na. Makilatis ko na ita nanang. Aniya? Sika, Chare, di ka pa'y lamakinobnobyo Enjoy yung pa'y ti kinabalasang mo. Kinapudno na tatang. Adan nobyo. Nabayagan nga adan nagkinaawatan mi. Anya? Apay, asino ka nagiti agar-aram king kati inaklon mo? Ni Jordan? Ni Goriawan no ni Judas? Awan ka dakwada tatang. Ha? Asino ka raw? Amok ka day? Kalugaran tayo madlaan? Saan tatang? Taga sa Bali a probinsya. Saan yung amam mo? Anya? Apay, sa dino tinangaruman na king ka. Apay asan ngayon imay dito balay? Kwa, iti social media tatang. Anya? Nagawan kat ababain na day ta alalaking? Ha? Awan respeto na. Rebeng na, dito'y balay tinangariman na king ka. Kitsi kamay, darasudos kamay ta. Inaklon mo na ta. Nga uray di mo maunay ang maamaw. Mo kung tinobyok tatang. Manon abulan nga gayan ayat kami. Iso nga mo kung ugali na. Nasingpot ni Romulo. Nay, patinagan na saan ang mapagtalkan. Ha? Apay manon? Wala, tagadwang amok agnagan iti Romulo. Pasig na atikbaw. Ala, di yung ipada tinobyok kadakwada. Nagan laday ta. Sa bali mo ti ugali dyan nobyok Nagsingpot unay kanyak. Dayta ti may saan nga yatakin kwa na tatang. Nalakati ag pamarang kunak manay. Nalakati agin sisingpet. Nalakati ag pamarang abaraw. Nga ura adan asawa kin anak na. Sinaan pala ang tinubyaw. Tasak nagsapol iti pakirilasyonam. Anya, ay, manjak. Adayamat kasta. Basta ni Romulo laang tay ayata. Ikoyog mo dito'y balay. Kaya't ko ang makita na tatao kin makasarita. Tsare! Kat ikuyog mo dito'y balay Tapno awan may ibagbagan ni tatang Tsare. Kan tapno maamam mo naman. Madanagan akmat manong. Ang mga no pabainan na tinubyok. Akas iti pa ng pabain na itinobyam. Diyak kaya tamabainan ti boyfriend ko ta mga no ma-offend. Ay, grabe nga rin taramid tamata. Ibaga nalatan ti kahit na nga ibaga. Adi na pa'y panunutan no makapasakit ti bagbaga na no saan. Ay, wan nga rod Isu nga alanganan ak na ikuyog ko diti balay ni Romulo no saan. Di na kamula sardagan ni tatang. Aging gadi mo yung amo tinubyong gangkwana ading kong. Isu ang nasaysaya at may pasyar mo diti balay. Tatang, kadwak tinobyo kasi mangpet. Isu ni Romulo. Romulo, isu ni tatang ko. Naimbag nga oras nyo, tata. Anya trabaho mo, Romulo? Masak ang mekaniko, tata. Ken, agbabay en silak itilugan. Isumay lang dalugan mo Sikan handay di aginatang mo niya. Wen, tata. Mayat ti dalugan na niya. Taure ag susukat at checks tiluglugan mo. Ha? Tatang, anya kay kadi? Panawan da kami pela dito, Tsare. Tada kami pela tagsarita dito yung nobyam. Interview ak anaimbag to yung nobyam nga agnagan iti Romulo. Nay, apay adri ka makay na Tsare.
pumanag na ka dito likod ti balay. Kan di matada bisitam. Apay ngaya pinanawam di traunag. Ay, pinarwanak pa lang amin ni tatang lola. Kat ni madanaganak. Nagbayag ti pa nagsarita da. Papanawon na mo ni tatang no masidugak. Aniya! Madanaganak lola. Ang mga nutila ibagbagan ni tatang kankwana. Ay, na. Kasaritam tulatan din obyong manumalpas da nga sarita. Ibaga mapasin siya nagkamayaw. Tano ay ayatan na ka tinubyaw bawatan na ka. Kababain nga rudar aramidan ni tatang. Api nga minakasjay ta amami lola. Mangibabain. Gapo iti kina-istrikto na. Sapay nalaing agpabain. Kasjay nga rod matugali na. Kanayon ko matabagbagaan nga mawanlat tamad denggan na. Di na nga minipangpangag tamayaw. Sipod pa iday. Nasukir kanyak ni tatangyaw. Ay, madlaw lola. Ngam no agsasao kasla na hustuan. Nakaisi-istrikto lang unay. Napilit agbali na kayan ayat mi. Huwag nga roda. Kunamalan. Inak man la si Bugana. Nagitay mura ka sabsabong. Jaray, sinaam Genobiam. Apay ngay tatang. Agtuok kanto itisidong dayjay. Tamadlaw at tsikbang. Anya, saan mo ta? Nasingpot ni Romulo. Nanakam ka nagagat. Hey, agin lang dayjay. Siyempre, agin sisingpot pa ita. Tanabiit kayo pa. Ngam no agasawa kayo. Rumwaran tipod nung ugali na. Tatang. Sinaamong itatala sa papay. Manjak, ay ayatak ni Romulo, tatang. Sinaamon no kunak, sinaamong. Maminsan kumalaan ti siyaw. Ha? Alfred, sinaam Genobiam. Ha? Apay nga sinahak tatang. Kat agin inayat kami. Basta sinaam tadak kaya taparakin ka. Di mo ngamin ammo ti mangkilatis iti babay. Isasyak tagpili iti parakin ka. Anya? Naimbag pa'y ni Martina kalugaran tayo Tabadlaw anasin aw pa'y dayjay abalasang. Kan naima. Panagnanalain kay madlaw nga inosente a babae. Iso talmam. Tano kaya tinda ka. Ikasar mo adagosay. Madyak tata. Awan panagayat ko kini Martina. Suruwam nga ayatin Napintas Mike nga uray mo rin Kan sigurado adina kanto isukat dayjay. Tana imma a babae. Sana kas iya Nobiam. Madlaw a playgirl. Madlaw nga isi tugik. Ni Martina talbam. Diyak kaya tata. Ni Jolina tayo ayatak. San man anatangkid ti ulom alfe. Ibagbagak ti pagsaya atam. Ngam dinagdinggan. Siyak ti matungpal. Sinaam ti Nobiam. Ta saan nga iso ti tipaw aparaking ka. Period. Kanyat plano yung itinubyom, Jari. Plano mi kumantag kasar manong kasjay mati ibagbaga ni tatang. Urida kami nga ron. Kaya't mintag simpakin ni Jolina. Kum ni tatang mo tilapad. Ay, agdan na kamin ka ni Romulo ngam agkasar kami pa'y manong. Ag-secret marriage kami na Urida kami. Kastamot din daramidon mi. Tapno na waya kami ngagdin na. Pagyanan yun ngay manong. Agabang kami na. Tas sigurado mo't la papanawon na kami ni tatang no isangput ko dito balay. Wan lumasin tayo, takas jay matlang ti ugaling ni tatang. Saan suportado ka datang anak na? No si bibiyag kumapay ti inata, sigurado nga isakit na ta. Kasano nga mutay, di tamot nakitkita ti inata. Tas sigun kini tatang, ubing tapay kanong idinatay ti inata. Basta, marikrik na, nasingpot day dinana ang manong. Awada, nagiti anak mo dito balay, Bertaw. Pinanawan datan, takasanaw. Nakaisistrikto ka mga min kadakwada. Sana siya ta hindi problema nanang. Isuda, sukir dakit di ang anak. Sikada yan ti problema, Bertaw.
Istrikto ka nga man. Anya nga di pinanawan dakan. Kita lang di pagdaksan ken pagsayatan da nanang. Wan, husto ti bagbagam-gam ti sana na sayat kat ti panang hus-husgam. Iti padam maltao. Nagsasao ka. Kung namalan nadalus ka, kasla na hus-hus tuang kamay. Ha? Nariga tagin dadalos. Tasana na sayat ti kasta. Kababae na nakaw. Agsaukay man ako nanang. Kasladaman kayat yung ibagan. Tinapalabas, kit napalabas Saanin ang masapul nga ungka-ungkating. Kaawang ba timbagbaga kanakaw? Ramok tingat yung asawar nanang. Saan na kami nan, tapno jak masiraw ti magbagayaw. Tatay Pilto, kada magsapsapul ka na kayo. Ha? Asino ilyong? Jakman amaw, babae man. Katawanin niyo siguro tayo dyan. Napintas naman. Anya? Ayan na. Na-digistor tata, pinanawa kayo dyan. Sa di mo pailaing kuyog dito balay ilyong. Ay, kuyugat tata. Kaya kuyugat ka. Jak ngamin mo Di mo pailang ngamin kuyog dito. Babalnog ka na. Ayos lang tata. Basta ikan nakitipang datang ko iti sardinas sa sidak ha. Ha? Ingka nga rod kuyugan ay. Taikan ka iti kwartam no madamdama. Tata Berto, isa tibag baka. Kuyog kong dito balayaw. Ha? Rosita! Kumusta, Berto? Apilanda ka. Umay kumustaan ti anak ko Nabayaga panawan ajak nakikita. Tayong panaw mumot ngamin idinag-chicks ka. Ha? Ayos lang anak ta. Awan problema. Kan awan dito'y balay. Pangaasin, Berto. Bakit akon? Di mo kumamot ipaidam ti anak ko kanyak. Kayat ko makita kan maam-am mo. Ha? Pastrakam ni Rosita, Bertaw. Dakkelan ta anak yaw nga may paidam mo pa'y lakade nga ginggay ta. Sige. Ay, mala. Sumrek ka. Tawagak ti anak ta tagawid dito. Anya? Inak? Di mo't kunayo na tayo ti inami ka ni Manong Alfie? O dayan. Takas tapay gayam timpagpagam iti anak ta, Berto. Si kalangaro din tinagbasol. Si kapay ti adaganas na amang dadaul kanyak iti anak ta. Ay, tatang. Anya ti kaya tasawan da ito Pakawanak anak ka. No nagilimid aking ka. Kada kayo kinimanong mga Alfie. San apod no anatayon ti inam. Ni Rosita ti inam. Anya? Kat ni Manong ngay. Apay adiyo pinagawid. Pagawid at tumot ayin ton maminsan anak ka. Kumusta ka na, anak ko? Kailiw ka na yan. Di na ko magurguraan. Tabasol ti amam no apay anagin na dayuta. Impanaw na kay ti puder ko. Tanagbabae ngamin iti. Anya? Ni, dahito tayo in-accept ko ang friend request di kalundan Apay nga tanga umawawa. Sungbatak man. Hello? Hello, Alfie. Di ba't si katay putot ni Berto Lumilo? Ha? Uwan na. Apay ka day? Ay si kangagpaiso anak ko. Ha? Sino kayo katigrana? Ay na anak ko. Agsarap ta kumatado di kayat kung may bagakan ka. Agyaman ak ta nasarakan ka matlaangan di social media. Ha? Sino kayo kuna? Agsarak ta kumatay sunto ti panang ibagak iti kina siya sinok barok. Agsarak ta please. Ha? Sige na. Sa dino ka diti pagsarakan tayo.
Apay naglibak kayo kada kami tatan. Kunayo anatayin ti nami. Ngam si Pipyak pa'y magayam. Kat ti di mi ammo. Agduma pa'y gayam ti inaming agkabsat. Sorry, anak ko. Nagbutingak nga, Meng. Amangan mo sa pulan nyo, ida. Kat panawan da ka. Mano at awan ang nagilimod kayo kada kami. Una yung tayo tala naman mitipod na kinatao mi tatang. Pakawanin da kumaanak ko. Kat tinasakit. Nalaing kayong agdilaw iti padayo tao. Akasla na hus-hustuan kayo. At damot gayam na lidem ang napalabas yo. Talo kami magayam nga nakyaw. Kat pasig kami amin nga inauna. Tagdudumati inami. Ijak ka mando sa dino tayan ti may sapay akap sa tiyaw. Taimpanaw ti inana. Nabayagdan ija abroad. Isukawanin damag ko kadakwada. Ibagbagayo adya asawak ti Chickboy. Ngamda kayo matgayam tatang. Iti day ta, saan itan? Ay, mala. Di mi ka tigumura kada kayo. Iso baybayan yon day ta. Tinapatag. Naman min ti pudno a kinatao ming agkapsat. Pakawanin da kumanak ko. Sure, nung nagilimod kada kaya. Kaguradak samit ten dagitan nak ko nanang. Ay, kat, no kastaman bilang, normal. Tanga may nagilimod ka. Natangkan to mati ulam. Imbagak pa'y laido, bingdangay bagamon tagpaisaw, ngam dinak madangdanggan. Itam mo ka di da mamuan ti pudno kinatao da. Yung kilat, magda nagparik na nagitiin nada. Itata na mandan ti bulok mo, anyat makunam ngay. Bababainak nanang. Ngamay, dinildilaw ko dagita sawa da. Paseng agkakamade timbagbagak kadakwada. Ay na, mababay na katalagan, nanang. Madi nga mintikas nga ramid mo. Sakbay kumadilawam ti sa bali ataw. Kita ampay nga umuna tabagem. No nagustuhan ka, wano saan? Tanariga, timang lamo titibu ko da sarita, anak ko. Kunak no ginurad ako, dagiti anak ko nga nagbidutak. Tamanipod nagpakawanak kadakwada, kanayon dan nga agpasyari di balay. Kat inawat kumatan dagiti asawa dakas manugang ko. Kat naragsak kami na sa nga pamilya, nang runay tatadon dagiti apukok. Alakastan, tikabsat wano gayem mo, Berto. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day takapadasan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kan para ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, naragsak kabaruatawan tayo amin nga awan labas. God bless!